Au paradis de la vérité, au jaman fo ne hitima, o ko fiɗɗi kon hankin ko laksuwal. Acce taw mi moƴƴina taw beri ruuso ngon ha moƴƴa. Yo Allah hokkore hakkille moƴƴude faamo sabuna hakkille ko jooma mum nafi. C'est paradis de la vérité, rien que la vérité. Ɗon andi min mi hawjata kadi sabuna hakkil ko jooma mum nafi. Hankin wo ko laamu ngu wonno warde fulɓe ɓen, ko laamu ngu wonno ƴettande population mum won pinka. Mais hande kon to fewndi ɗen ko fulɓe ɓen tigi woni warindirde sabu mbuɗi. Parce que ɗum ɗo wi'etake ko sabu fi lagine yo avance. Ndare oɗo no ƴettana siɗɗo makko kaafa fi soppugol mo wombay parce que mo fala bonnude photo général Mamadi Doumbouya. Hakkunde mon e Allah ƴettana siɗɗo ma kaafa fi wargol mo parce que so hendinomo o waraynomo, na fi barmingol mo tun o waraynomo. ƴettana on ɗon kaafa fi womo bonnude photo général Mamadi Doumbouya. Yo Allah hokkore hakkille moƴƴude faamu. Manin kaɓe no woodi ñaamuɓe mbuuɗi laamu ngun ɓe ɓen ɓe warindiraali. Sosoɓe no woodi ñaamuɓe mbuuɗi laamu ngun ɓen ɗon ɓe warindiraali. Mais fulɓe goo fala warindirde sabu mbuuɗi laamu. Wattene yila Mon général Mamadi Doumbouya, c'est paradis de la vérité et rien que la vérité. Ada andi conseil oma ko réseaux sociaux ɗo ɓura min paradis de la vérité. Hala no mo an kadi gonga avec respect teddungal ɓura kadi min paradis de la vérité. Ɗum non ko laamu ngun foppu kadi. Mon général Mamadi Doumbouya, min paradis de la vérité ko honɗum mi mari ko mi yetoma. La famille feƴƴine o vidéo maximum. Ɓe wonɓe immade hande ataka siɗɗe maɓɓe ɓen woɓe yiɗuma andu ɓe yiɗama dey, andu ɓe yiɗama. Ko probléme ɓe wonma e créyande, ko probléme ɓe wonma e ɗuɗɗinande. Fiyon ɗum si woni hande kadi woni hare ko clan andu ko dongal ma kadi. Parce que si wi'ama ko population ma on woni e warindirde sabu ma a taway ha joni taw marsalita, a taway ha joni taw moƴƴali taw. Hay goto ala e combatugol hande siɗɗo mum ayɓina siɗɗo mum soka siɗɗo mum sina fulɓe goo donnaɓe mboɗi. Soutenugol général Mamadi Doumbouya na probléme, soutenemo ko neɗɗo na probléme, ɗum ɗo na probléme fes. Mais wiɓe ɓen kadi woɓe soutenatamo ɓen ɗon kadi ino ɓe wore gonga maɓɓe. Parce que na foppu wawata soutende goto, na foppu wata jokkude neɗɗo goto. Hay nelaɗo foppu jokkalimo. Hiɗon fala foppu yo jokku général Mamadi Doumbouya. Siɗon fala foppu kadi yo jokku général Mamadi Doumbouya na ƴettangol siɗɗo mum kaafa fi ɗum kadi. O yi maninkajo no ƴettani ɗimmojo makko maninkajo kaafa wo fi on ɗon soutenade général Mamadi Doumbouya ma ɗum fi on no waɗi goɗɗum. O yi sosojo no ƴettani suɗɗo mum kaafa wo fi on soutenade général Mamadi Doumbouya. Ko ɗum waɗi fulɓe ɓe goo kan no ƴettande siɗɗo mum fulɓe goo kaafa wo fi ɗum honɗum non si ɓe wi wo fulɓe goo no yiɗi mbuuɗi wallahi billahi ko gonga. Ɓe ƴetti mbuuɗi ɓe hikkini yeeso fi piiji ɗi fof. Comme mo wi général Mamadi Doumbouya na yo soutenemo hande ko kanko Allah halfini lagine. Mais nani noon sa wari no siɗɗo ma ɗon ko honno wi'ata hara ko okkaɗa kon fof peut-être ɓurata hay 5 millions ma ɗo 10 millions ay tiwonki enele ala piyum ko Allahu subhanahu wa ta'ala o mantori hoore ndi leydi ɓuri wonki. Fulɓe wattane yila dey, fulɓe goo wattane yila dey. Goto wiyali général Mamadi Doumbouya to soutene, goto wiyali to goɗɗo jokku général Mamadi Doumbouya. Kala falaɗo yo soutenu général Mamadi Doumbouya, kala kadi mo falaka y a pas de problème. Mais wattane yila moƴƴano. So wattanali yila sabu mbuuɗi billahi wallahi so wattana yila sabu mbuuɗi o warindira ɗon on fof on gayne warindirgol ɗon billahi wattane yila dey onon jonnaɓe mbuuɗi ɓa onon ɓe jonnaka ɓe mbuuɗi ɓa wattane yila moƴƴano. Sino o warindira ɗon lanna fes, o warindira ɗon accon ɗon lagine, o warindira ɗon accon ɗon laamiɗo. Wattane yila
Donc c'est paradis de la vérité et rien que la vérité. Wallahi so watanali la on gayna ñamindirgol ɗon on ñamindira ɗo watamaroje ɗen makka billahi wattane yila dey wonɓe ɓe gande dine sugol siɗɗo maɓɓe ha wonɓe ɓe wonde hande siɗɗo maɓɓe nangue naɓe kaso wattane yila dey no yurumi dey ala ko yurmi ɓuri ɗum wattane yila moƴƴa non kala faala ɗo sutende général Mamadi Doumbouya yo sutenu kala mo faalaka kadi ya pas de problème mais bonnugol photo général Mamadi Doumbouya ɗum hewta ha ƴettangol siɗɗo mum kaafa ɗum hewta ha ƴettangol siɗɗo mum kaafa siɗo yiɗi général Mamadi Doumbouya hiɗo yiɗi bonere makko on yalton yewton jama on sensibilise on jama on mais na yaltugol wi'a ƴettana siɗɗo mum kaafa en. Donc mon général Mamadi Doumbouya yetto himɓe ɓen kala yiɗuɗoma wallahi o ɗaɓɓantama probléme o ɗaɓɓantama tana CNRD wattane yila moƴƴano sabuna si l'axe wanga si débordi ha to wiwde wiyetake ɗon ono woni e warde ton si population mongo immike ɓe warindirde toujours ko conséquence ma en général Mamadi Doumbouya et CNRD parce que ko an laami ɓeɗo foppo hande. Donc si wi'ama ko kamɓe woni warindirde ton a tawa ha jonta probléme o no heddi ha jonta o lannali taw mais ko marɓe ɓen hakkille famata ɗum ɓe mara ɓen kan hakkille ko yen toronnoɓe Allah yo Allah hokkorɓe hakkille moƴƴude e faamu sabuna hakkille ko jooma mum nafi. Donc c'est paradis de la vérité et rien que la vérité yo Allah ɓuttinange leydi men ɗin yo Allah ɓantu fi leydi men ɗin e wassalam.